Kerany marigny azovy tegna star amile hira anaro sa ia tegna ny marigny baka zahay mity halaza miaraka amin'ny avokoa izy fa ia tsy afaka andeha morogno inspire manokana hoe ke ambelanao agnatin'ny tragnonao zegny ia dia havita raha tsy possible hainao loatra zay mozika zay anao raiky zay raha malaza be nyo amin'ny tiktok ny eto amintsika fa kanefa niteraka resa be noho ny fampiasagna intelligence artificielle tamin'io hira io ka ty amin'ny fagnanaovagna tournage ny ato amin'ny JC studio i kakalahy sy Walker Dia amaly ny fagnotaniagnatsika mivahiny eto amin'ny point carré miaraka amin'ny Sendwave, Mina Export, Saint Bazar sy Haute Zone Madagascar. Salama rizala tonga so eto amin'ny point carré. Salama daoly. Basi ava présentation kely ho an'izegny ny mbola tsy mahay anareo. Tegna agnarako malô Lida Sergi Tony Ava Sambava teraka Sambava tondragnaragna kakalahy Shashala zany ka sava tis zaho zegny faly miarahaba anareo jiaby mpagnaraka point carré izy masolda zegny masolda boka Mbiloby Sesiany teraka tambandra izy fa tombo tambilibe dia za milaza boka ambilibe fa mazava fogna zegny dia zegny mitondra agnaragna Walker Dia ny afantarany maro lasa nalaza be amin'ny tiktok io hira io ombiagna nareo no tegna natsapa fa hoe tegna mandeza laha izy zegny mety 2 semaines nandatragna izy tamin'ny tiktok te tsy dia azonogno loatra date fa tsy haiko la ultima azonogno date nazy ilay hira izy 2 semaines tegna sura izy hita fa nandeha zegny fahazahoagna ologno zay kindy fa date mbala tsy date tegna tsy azonogno mary ke gaga moa anareo sa hoe efa hoe hity zalahy hira ty izy malô somary nagagagaga ihany fa le raha tiana sofiny dia tsara dia ntegna koa tsy nandinika izy ipasy be lavitra be fa nandinika hoe izy tiana sofinin'olo fô dia gagagaga ntegna izy le nandeha be somary nahagaga izy nandeha satria mety misy ny tsara firenigny tegna fo tegna mi-existe tsy mandinika izy andeha izy koa fa nandeha dia tsy misy fahagagagna kely fo hoe gaga zay ny mampiavaka hira io dia nampiasagna ny intelligence artificielle ny feo akory na tonga io hevitra io izy igny tegna ny marigny hira hiran'ny laolo ty manokana Jamaica zay zigny Jamaica zay hira nalefa ningata amina karakory mahira ty zoky hoe karazandrana nangatakevitra izy taminazy igny dia za amin'izay zegny kotrokotro fataontsika intelligence artificielle fô boka izy fa mba tsy lazako le application nagnamboarako azy dia nalefako tagny fô le raha dia nampodiky tamin'ingy amin'izay hoe tsisy ino fa hoe nampodiky be taminazy fô le hira tsara koa volaniko taminazy dia tsy haiko amin'izay fomba nagnamboaran'izy takagny dia fa za nahita izy tamin'ny tiktok za nikoragna tamin'ingy ndraiky asy izy mahavolaniko tsy nalefanao tamina feo dia le raha koa avy ty ny pasy nagnakory fagnanaovanao izy tagny son izy Jamaica zay sonda io parole fogna nalefako tamin'ny zokolaty amizay zegny izy nalefako izy fa za tsy afaka ntegna zava le raha nataony tagny fa izy nikorokoragny aby ty igny dia naveriny taminaka ndraiky izy naveriny ndraiky karaha regniko tsara tandrignesagna be zegny le raha izy koa fa tsara tandrignesagna be le raha zegny za tsy nandigny hevitra avy aminany iky na hoe nanapa-kevitra karakory fa za fa nanapatapaka nagnano lyrics nohony za tsy nivolagna taminany napatapaka agnaranakazy araiky dia nalefako amin'ny tiktok dia après ndraiky izy nipasy izy koa fa nipasy dia fa naseho amin'ny Facebook amizay hoe fa zay roa ny tompony kerany marigny azovy ny tegna star amile hira anaro sa ia tegna ny marigny baka zahay satria le ia tafara fô ny nankalazan'olo hoe le hira ia nagnamboatra izy nefa raha tsy trapa
n'olo IA intelligence artificielle. Tsy manana hevitry andeha hagnamboatra hira izy manokana dia zahay amin'ny fahitako azy maloha zahay ilay hitako nalaza taminazy. Ilay azy mety halaza miaraka amin'ny koa izy fa ia tsy afaka andeha hamorona inspira manokana hoe ke ambelanao agnatin'ny tragnonao zegny ia dia havita raha tsy possible. Mino za fa inspiranay zegny malaza zay malaza koa ia. Code promo PKaré no ampiasa fa zegny eto nazahoanao bonus ho antsika andefa vola baka Europe mandeha ty Madagasikara amin'ny alalan'ny application Sendwave. Misy olo tegna tia hira io fa misy koa olo milaza fa hoe tsy dia original. Akory ny fahitanareo zegny? Ia, marobe olo tia. Le tia zegny hitako maromaro mezako fisaoragna maventy, fisaoragna manokany zare le tia hira igny satria plus de 50K zegny sur TikTok za matoky donc tian'olo le hira fa izy zegny agnatin'ny olo maro tsy mitovy hevitry na karaha ohatra ataon-tegna fô marobe le raha tsy tian-tegna mandalo amason'tegna fa izy tian'olo accepten-tegna fô. Dia fahitavako anazy le olo mankatia maromaro avake tonga tsara le message amin'le hira dia big up ho an'izay mpankatia hira igny jiaby. Ia, karaha zegny zegny izy magname fisaoragna olo jiaby zegny nankafy satria message mety mamefy olo maromaro ao koa ny tsy tia agnatin'ny raha maro boka tsy maintsy karaha zegny fogna. Misy ny tia misy ny tsy tia. Za matoky izy koragniny tony plus 50K plus zegny le olo nandeha anjara amin'ny sur TikTok. Merci beaucoup jiaby fa ho an'ny ankoatran'izay amindray zegny pisende aloha fogna ataoko azy dia fa ça va. Magnologna commentaire mafimafy ohatra ny amin'ny Facebook ao tsy makivy mahita azy. Au contraire igny zegny ndesigny miezaka ary mety ka tsy nisy critique be nagnan'igny koa tamin'ny hira igny mety tsy tafiezaka zay ohatr'izay taminazy tsy dia ataony anakivy izy igny. Marina zegny tsy nahakivy fa noho ny maha olombelogno ndraiky izy igny tegna mahita raha karaha igny tsy maintsy mitouché fogna fofa tsisy ny azo andeha avaly izy fa valy miezaka izy volagniny zay dia zay miezaka fogna. Ho avy amin'izay ny clip ny amin'ny farany herinandro azy io ty sy version tsy IA ino raha mety vaovao koa ho hita agnatin'izay? Ia, fa tsy maintsy baka fa tsy maintsy ho avy le clipnazy rehefa agnatin'ny karakara izy izy io ty dia za matoko be fa andra fô iambesagna afa avy clipnazy. Mazotoa miandry aby jiaby fa avy le clip. Ke zegny mamidika hoe mipody amin'ny tegna fionareo am'izay anareo am'izy io ty sa hoe hijanogno amin'ny afo koa fa mihira. Igny baka efa tsy maintsy ataony amin'ny feony original fa zahay fô zegny misy raha hitsoany amin'ny ako misy raha tianay angalany fô satria ifa tsy afaka hialagna ataony karaha zegny. Izy koa asiagna teny araiky ilazagna anareo amin'ny fotoagna azy io ty mety ino zegny star sa surprise sa mbola ho avy an-tegna izy? Izy tsy fantatra an-tegna tsara maloha fô misy olo mivolagna an-tegna star fa misy koa mivolagna hoe hitsatana zao sy zao fa an-tegna tsara zagnahary ke raha hoisy fa an-tegna maloha matoa hain'olo efa zava-dehibe zegny ary avitan-tegna miezaka. Matoa ny nahitavany sasany zegny dikan'izay hezaka fa ny avy afara zegny mpaminagny fa mahay raha ho avy fa tsy atsika karaha zegny hezaka nahitavanareo zegny mety tsy hitovy ny igny le raha misy fa hezaka ndraiky tsy miala hezaka mahay trop dia zegny raha ho isy avy afara ny tegna izy ankoatran'izegny avy fony tsaratsara fa nareo mpagnaraka io.
Magasitrake ka mba ino ary niafatra ho an'lo zegny manoagna anareo ary koa hoana ataontsika zegny hoe mbala misalasala ka mba ino tenareo lazaigny amin'ny fandalovanareo ny tompoinkary. Anao zay fa nankafy maloha mankafiza ziska amin'ny farany fa zahay tsy kajo magnamia ny tsara anao magnamia ny meva ary matokisa fa mahay tsaratsara ny te fa novoatentsika miboaka ary le mbola tsy mankafy magnarafo anao fa mety mbola hoisy le ankafizinao fa le boaka io karaha zegny ny avy aminay. Hoan'izay fa nankafy hatrizay mankasitraka lehibe fa mbola tsy nidiny ankafy engany ianao mba ankafy fa rythme io mety tsy ho araiky ary mety mbola hoisy karazany maromaro iboaka ary mety ho tsaratsara nytio fogna raha ho hita dia miangavy anareo tsy mankafy aby regny ankafy fo lefa mankafy hatrizay big up grand respect. Dia zay samby miambigna antsika ny amin'ny clipny ira Anorek isoragna Kakalahy sy Walkerja ny vahiny teto amin'ny point carré ho any magnaraka koa. Zafatia ita